Our second session is all about the technical aspect of the theater. What is the technical aspect of the theater? Pag mag-istorya kita technicalities, but pasabot, naanay mga measurements, no? Naanay mga measurements. Pag mag-istorya kita mga technicalities, measurements, either in number or either in word. Pag maingon tag 5 kilometers, it could be word or it could be a number. Sa 5 kilometer, unsa may makita ni mga number? 500 space and kilometer, km, KL, kilometer, right. So, it could be word or it could be a number or figures. Okay. Kanisha, this is the platform of our, mo ni siya gitawag og top view sa ato ang stage. If this is our stage, so this area where I am standing is the upper side of the stage on the left wing. So that is the right wing, that is the left wing. So na ako karon sa left wing upper. Okay. Paminaw. Ito. Okay. Alright. No, this is not zone. Sorry. Upper. Middle. Alright. And this is lower. Okay, muna ang person sa upper side of the upper part of the stage. Muna ang middle part of the stage. And that would be the lower part of the stage. Okay. So that is the right wing. This is the left wing. Okay. Kung sa ganun nga wing dito? Right. Diri nga wing? Left. And kini diri? Middle. Center. Okay. So, kung makakita ganito og USL, unsay but pasabot ana? Upper. Left. Upper Upper part. Upper. USL man. Upper side. Upper. Upper left side. Okay, that is up stage Ay. left. Mo ni ang upstage left kung asa ko nagtindog. Very specific. Kay dili gid pwede atuon pa ka unya ibutang ka diri ka. No. Pag paingon ko Jana, ato ka sa okay, place yourself at the upstage right. Dapat kabalo kag asa ka mo adto. Upstage, okay. This is the upstage right. The right stage, the right center stage kato dito. The center stage, the Left. okay na chalk. Can we have chalk? Alright, sige. Move yourself dito, gikan ana nga linya. Sige. Bata, kamay ko. Tinog ka ng sito. Alright. Sige, atras mo, kids. Atras. Sige. Alright. Sige. Atras pa. Kay may go niyo, namo, nakasunod pa mo sa stage. Dapat audience mo, wala mo sa stage. Ayog, sandi. Dito. Namo, i-check baligya. Ay, salamat. Alright. So, what is LCS? Sige lang, what is the LCS or LDS?
Now, I am talking to you, LDS. What's your LDS? Okay. Lower. LDS. Oh, LDS, Mark. Lower downstage. Okay. Lower downstage. Or lower downstage. Pwedeng lower stage down. Basta sa lower part ka. Okay. RCS. Right downstage. RCS? IRCS. Right center stage. Right center stage. Okay, that is a technical term. Kaya dili ko pwede mo ingon. Dili ka, kakita mo anang mag-program, unya, magkapuliki o arrange ang leader. That's wrong. Kay unang-una, dapat wala ka nakaporma sa firing squad arrangement. What is firing squad arrangement? Hello? What is firing squad arrangement? Kisa nakakita ng firing squad? Wala pa mo kakita sa mga sinihan. Kisa nakakita atong squid. Squid game. Kita naman di ay mo di ay, di ba gipalinya sila? Firing squad, para barilon sila o niya palinyahon. Muna firing squad, baba ang kamay. So, sa theater arts, dili dapat mag-purma o firing or firing squad. Why? Because kung naka-firing squad mo, that is a stage crime. You committed a crime on stage. Nakasala ka sa stage. Imong gisalaula ang stage. That is why makatawa ka sa ubang performances. Nga naman, mas gwapa pa ang mama kaysa sa performer. Kaya ang mama man good mo arrange man dito. Mas naka-make up pa ang mama kaysa sa performer. That is a stage crime and should not be seen on stage. Okay? So, right? Sige. O, tindog dyan, kaya ito, tabangi ko diri dyan. Laro ng camera. Okay. Kanina linya, ipadagan ko ito dito. Sige. I-check. Kasi dito kita. Alanganin siya. Okay. Ayaw pala biiguot hati. Huwag kayo chok tayo. Alright. Oh, hiwi-hiwi. Yan dito na po. Kaya. Sige. May kadlok. Layo kayo dyan. Kalawa. Na, isa pa kadangaw. Sige. O, diretso lang na. Diretso. Sige, diretso gina. Sige pa, dito kamay. Sige, dito kamay. Sige. Ibalik mo pa. Okay. Okay, good. Ha? Dito po gikan sa kanto, padong po na linya. Kaya linya ha. Sige. Pakipatay ko, Joy. Sa camera. Sige. Lakaw hinay. Asa na?
usap. Ikaw, Vic, ikaw nakatuon. Alright, let's welcome Paula. Paula is wearing black shirt and black short. She doesn't wear her sandals because it's our floor is wet. Kaganina pa ka Paula ba? Estado na magkasana. Okay, Joy. Malam. Hindi na, with music. Alright, candidate number 1, Joy. Malakpak naman, Joy. Hinay lang, Joy, hinay lang. Kasi i-bring down mo ni. Hinay, Joy, hinay. Hinay pa. Hinay. Hinay lang, then pose. Ano lang sa audience? Hinay lang, hinay. Yan. Kaya pagdali, hinay man ang dinalian. Down stage, muna, center. Yan. Then make a turn. Turn. Okay, palakpak. Next candidate is Paula. Hinay lang, Pao. Hinay lang. Paula. Okay, katong grupo nga what my name dito sa kaagi naman dito sa. Hinay lang, Pao. Ayaw pagdali. Sige na, ito naman kay ate para pataoran ng names. Mio. Palakpak naman dyan! Our third candidate is Althea. Wow! That's a nice, very nice turn. Remember, kids, that this is our pre-trial sa ato ang Little Miss. Wow! Little Miss Arroyo! And of course, sunod! Isa pa ng grupo nila eh. Papa, Lansa, tawagan sa nako. Ipakita sa sakay mong pangalan kay hindi maglaro sa Antiochus. Kinsa na si Renalyn. Hinay lang, hinay. Renalyn is wearing black sandal. As a leader's mom. Wala pa! Huna, tawago ng pangalan. Next candidate is Rhea Lee. Rhea Lee is wearing a combination of white and a black shirt with brown, with flesh color shirt. And she has a good smile, good looking girl. Palakpak naman dyan. And of course, Ashley. Ashley? Thank you very much. That's the group number. Oh, wait muna. Ulat lang, ulat. Rubber. Alright, wala pa. Now, let's move on to the gentleman. Our first gentleman is Robert. Let's give a round of applause to Robert. Char. Wow. And the next guy will be Isaac. Ay! Nagkamali yata ako ng tawag. No. Nagkamali talaga ako ng tawag. Akala ko gentleman ito. Talagang Pinoy. Ano ba yan? Next. Name. Next is Catherine. Hinay lang, hinay. Char. Very impressive performance.
Oh, wow. Yeah. Catherine. Ayaw mo paminaw. Ayaw mo kay sila po mali po na sila ganina. Ayaw mo paminaw dahil. Next group na. Okay, let's welcome group number 3. The first babae usa. And let's call on Jana. Isa lang magtuod. Ano lang magtuod? Ano puno as mangga? Kasi ganaog hangin, hindi mo ihok. Waktu labo ito na agi na iring ha. Okay, next is Jillian. Smile. Tanaw sa ano? Tanaw. Nagtanaw sa kuligo. That's Jillian. Next candidate is for the gentleman, Nathan. Ala! Oy! Ano yung mataning? Lalaki ba? Lalaki? No? Daya, tubangan. Oh! Wey! May balik na. May balik na tan. And the next candidate from the gentleman, ay tabuni ang pangalan. Darren. Ay, wala ginani sila nagtanaw. Yara, oh! The next candidate is Charles. Mura mag... Eh. Dili magdali, dili magdali. Alright, Jamari. Jamari, go. Ala, pareha ramang itan. Sigma! Hello! Yasi! 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 Asi! Asi! Let's give a round of applause to Ako nang sabi. Ako nang sabi. Ako sabi. now for the another group ba eh? Group number 2. Let's start with candidate Charlene. Sabi, wait lang dyan. Ibinahol, di mo to like Wala ko. this pa. Dili mo na. Alright, next candidate. Let's welcome Gwen. Oh, very confident. Oh. Next. Ay, naman ang mahadlok man. Ulat sa. Tawagon pa galing pangalan. Alright, let's welcome Trisha. No. Went too far, way too far. Dapat lang sa isa. And of course, Princess. Wala siya gana. Magkurang. Oh. Wow. Okay.
Wow, very confident. Trisha. And now, Shanna. All right, any more from group number 2? Wala na? Si Joel. Oh. Ay, pagkali. Music mo! And last but not the least, it's Mark. Alamar. Nagpugong din si Mark. Let's give a round of applause to group number 3 and go down to group number 2. Tama ba? Group number 1, the last group. Let's start with... Isa ba? Ang group 1. Group 1, ready? Ipakita ang pangalan. Let's welcome. Let's Kate. Hindi lang, balik. Ayaw pagdali! Down mo siya, down. Huwag itong lagi, gihinay pagsulti. Hey. Go. Grabe. O nga ha, may mga mamang magreklamo ha. Ngayon wa makuha ang anak. Kay pakita ko yung ginadiri. That is Kate. And followed by Kaizel. Oh, hinay lang, relax. Wow. And of course, Isabel. And Kathy. Chatty. Alright. And now, we call on Ellie. Pwede. Down na lang ang kulang, ani. Palitan dyan sa mama ka. Uy. Grabe. Wala naman ka ng luktod gani na nabasa. Okay. Jian Lee. Dalaga na din si Jian Lee. Kaya kanina siya sutor. Kaya kanina siya kaibigan. Oh, guwapa kayo. Sharon ba kayo ng ilaw? Wow. And for the gentleman. Napay, wala babae. Kumalatanan. Let's call on Simon. Mia Princess! Grabe, lakaw kayo. Real Sigma Bones! Kung sa ginang pinaanak, si Puno Buog. Alam na this. Last but not the least, John. The gentleman from Mr. Arroyo. Wow. Very confident. John. Real Sigma! Okay, let's give a round of applause. Napay duha ka bata nila si Mia. Oh, wala na lingkod mo na diha. Si ano, princess. Hindi, nagkapaso mo ni si Juan. Asa? Ay, asa lang ba kagabay? Agoy! Mapriso! Sila! Dili sila. So, dili na to sila pugsoy. Muli ha! Walang ipugsanay. Basi pagabot ko niya, kung mag-fill up na tawag form para sa contest o sa pageant, kung ano, mag-hilak-hilak na, kaya huwag i-appeal. Alright! Actors on space! Actors at rest.
Pakipatay sa... Patay ng video day. Ang kono. Mga paging sounds mo? Mula ko, gani mo! Excuse me. Excuse me. Ano ko ba? Pinagigay ba? Ano kay? Well, tuhod. Simple lang ba? Body language. Wala ko simple. Wala lang. Post na ako. Anyway, anong paningkamutan nga mapagipagipatay sa sound? Anong paningkamutan na ma-invite na ko ang isa sa ilang star model na sa Fame Vixen, si ato gyapong kaubanan, taga SIR Matina, si Saint Marquez, katong giano na ko nga model, no? 3 years na yata siya nag-modeling, nagsugod siya sa edad na elementary pa, nag-modeling na siya. Karon senior high school na siya. Dalaga na kay tangkad kay nga bata. ADHD, she's kaya ba naman gusto lang si ADHD? Kanang gitawag dito attention deficit disorder. Kanang special siya. But then, she's normal kung tanawon yun. But, kung mo siyang ibig out, ADHD din siya. Attention deficit, AD, attention deficit disorder. Alright. She's now a model. I hope na ma-invite na ako tomorrow. Kung dili siya busy. She's just, naaraw niya sa Sandawa na siya doon. Sayaw na to. Well, ang atong topic is all about the technical on stage. Kakita mo, kisa nakakita sa iyong title. Titulo sa yuta. Kaya ang titulo sa yuta, ang nakabutang dito, technical description. From east, south, ano nakabutang dito. Pero, pag mo interpret ang mga geodetic engineer, matingala ka nga makatuod sila asa na ang mga puste butang. Siya nga na po sa tuwa. Kung sinitabo ninyong duha, Mia and Grace. Ganun wala man mo paso, Mia o Grace? Ganun wala mo paso? Ha? Ano siya man? Hadlock mo? Mahadlock. Dili man hadlock. Lipay-lipay, na enjoy ra. Okay, last 12 na ba? Pagipatay ko dyan. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.